ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯅꯤ ꯅꯤꯖꯔꯤꯕ RKFD ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯂꯝꯂꯥꯟꯕꯤꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯅꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏꯒꯨꯔꯨ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯈꯤꯕꯤꯕꯨ ꯆꯨꯞꯆꯟꯖꯔꯒ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯥꯛꯆꯧꯒꯦ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯌꯧꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯗꯤ ꯌꯧꯖꯔꯛꯏ 30 minutes ahead aduga mafamsida matam chana lengbirpa invites kaya khawrangna mikupsibu ngaiduna lakpirapani ekhoi khwaidagi selna leiba ngamdaba lost time never come back again mangkhra matam kaidongda hanjalate adumlo matam tubu ngakna matam chana lengbirakiba invites khodimapo chinjalangzariba ki maikaidagi pungning waro bidanaba aduga tawzagadoriba function asi harau numaina sarung yabibaga loinana ngasigi film asi film si epidemida adom-adom gi manggol su bibirnaba ahanba magdada wafam sama thanjage formal function asi gi dice member ekoina mathang sina utang kai kunazari ba minglen sing pathojage sibges ki pumpam langda leng sing birna bagi damakta nolonga okthokari Sri Karisnan Russell, social activist, Thang Esibu, Isagi Pumpum Lang, the Lens in Birana Bakitamaka, Matanda, Masigi formal function Asigi, President Pumpum Lang, the Lens in Birana Bakitama, Sri K.S. Kuleshwar Singh, Chairman, Film Forum, Manipurbu, Dice Lens in Birana Bakitamaka, Matanda Mukochinzigi. Guest of Honor R.K. Ramesho, Managing Director RKFD Isagi Pumpum Lang the Lens in Birana Bakitamaka, Ngasi 2026 English ni Kuntaru Nongmaizing Numit Ngasi Giyay Paraba Numit Asida Giyay Paraba Mikup Asida Sangangay Oang Lekay Dalayliba Sri R.K. Ramesho gi Yamna Chinglem Laba Sikum Laba Mapam Sida RKFD production gi Lamlanbira Nunsibira a Manipuri feature film. The film masigi iPad bagi karir karana yang lain seru ina pura sekali masing tang highlight to zoki story da Divya Lakshmi producer R.K. Nalini amadi screenplay and direction kai khumnazariba lamdam sigi saknairaba director Razen Lesangthem Aiba Singsinai Kogi Yanglin Saru in a Pubiraga film Simapung Pana, Ilamdam Sidalariba, Tongan Tongan Ba artist Saknairaba, Saknairabi, Adu Yamna young talented Oiba, Hidden talent Kayana Yong Lariba, Anova artist Kayasu, Film Sida Saru Yabigani, Film Haiba, artist in Siki, Milan Sing Aymarak Tana Panjaraki, Adu Hausi, Prominent from Sinasiki. Makasata zara poina leyan pi kudol tampi na biginamakta ay sinza lang sa diba dalay diba ni sinanawsing nagtanong na coaching jagi Madam, film masigi producer ni Loy Nabini Agachari Madam busu aduga leyan pi kai khumna ba uchaba kaloina na mathanda mo maira do na sigi koina yai pathomna je thomi jali ba script asigi mangal pi ga dori bani ekoi lekpi gakli bu khuding masu lamdam sibu konbiri ba imai pa nimakta yamna pukning laita na thagon minaraga yai pathomni si thomi minasi aduga dice member ohum na leng to pinaglaga Kendal si sukat pina bagi damakta maira sukat pina bagi damakta naluna hangachari
mayamna tanjasida kubak thauna adong gi puting bakhat desu script isi mangol onnaba haidana ai patham review mangol preview halaman singi maikai de kisu Jadi, lebih dari buku di maku RKFD production di maikai deki taram na okseri, tharo masih hau berdegi loyo phawa sarungnya bibuga loya na, kini cinjari basak lain cuma su punna rasin dan minaraga yamna nungai na film si atin bamatanda yamna mai pakna na dehek na director gi lesik makada artist pudi magna matam jana tharo masih film masih sepuluh set na bagi damakta mayangi yai pathoza yai pathoni dulu loya na ikoi film masih mai pak na butuh pada atau madu kecoba cooperation tembang PB wai na thamjani ikoi lekpi dakli basing masih gi thamjani ba script si mangna thamjare mayaju maka phanna sai sojan maki mangun oi gani hai na thanjai adu mapu dan sebelum laga skripsi kurum minana bagi tanja dama nominasi. Masih guys members Sitges ki pampamlang deling simbiriba Sri Haisnam Rizal social activist tang SC President ki pampamlang deling simbiriba Sri KS Kuleshwar Singh Chairman Film Forum Manipur Sitges guest of honor ki pampamlang deling simbiriba RK Rameshwar Managing Director RKFD Madi film masibu lamjing lamtak pigadoriba screenplay and direction PB gadoriba Sri Razen Laisang Them atang sina tongan ba artisting agi mangde lengsing lengsang birakle sema punishori tayte su script su kurumba kurumling bayaw gadi lengsing birakto na kurum dinaba kita makta nolong na hangkachari RKFD production ge lamlan birang nungsi birang film asida iramdam sigi tongan ba saknai raba artist kaya na saktam nang bigani haina mamang dasu thamjakre artist loina makti chitha nandau bakra makai ti yawi ai adubu chitha nandau aina waro biganu maram de makoi do koina hidan oina dumak thamjabani hai film du release tro ko matamda Anova artist singi mating thok na uthok pe acting kaya Oza Razen Laisang Them gi lising makaba soyana uba phumigani artist sing khajitang highlight tuzige Priya Sanasam Suraj Ngasepam Kekman Ratan Mayangi Mukhai Widrom Mukhai aina khangnariba Kekman Ratan Gapelina Mayang Lambam Zelina Wakambang Idau si mayam na idau hai raga dum chatle idau gi maming asing bakang bakana kan hayaw bi game to kut thangat piwa kan ama khatang ne ai na uzari je idau gi kut asing maming khangai je nupar te game ta hai biu ba nupar de gi ani kut thangat pi re ang tang hai bi ro ba Ramesh Chandra ko mayam na idau na dum chat kre angang so Oza Ramesh Chandra ngakpam aduga ningthaujam Joy Vidya Manglembi Puneshwari Bino Kumari Sasibala Gyaneshwari Dinachandra Jiran Hemanta Bobby Sautin asina singbani aduga ngasai na panjagi bido film sida tongan ba side role da
artist kaya na sarong yabigani ado bahayriba artist sing sidi khajiktan phijangi marumda thamjage hojiki oinadi ayang film gi release taw ko matamda makoi gi mating thongna utpa adugumlaba nungai raba acting sing ado ubina bagi damakta film release taw matamda shu asi lengbirak libu khudingmak matam chana lengbirak laga film da nungai na miing tabina ba chinja langjari bagi mai kai degi nolong lachari kurumbagi thauram chisu atamak chathaba aduga marak sida sarak sidanaba matam si deva karmagi matamni matam hena haubusu kajiktan thengki bunina sarak si enjeroi mathangda kausinjage film asigi screenplay amadi director gi asauba thawai pubiriba mingoina hangatcharabada ikai kumnajariba oza rajen leisang tembu ekoina director gi warol khara thambirana bagi damuta nolona kauchinjari lengsin birak se oza ngasigi yai parabadu sida pakthok sariba bagi samlaba thoram yai pathauni thoram RKFD production ki ahanba production hayaba tare aru producer obiri ba medam ki film budi atopa banner da khara tawbikre hojik release tawgadagi ngaidana lady film su lady sigumlaba RKFD production ki feature film lamlan bira nuksibira hariba film sigi thomi thoram sida taista lengsin biriba minguna panjarabada sigres ki perform langda lengsin biriba Sri Haisna Brussel social activist Thangka SC amadi president ki phapam langdaling sin biriba Sri KS Kuleswar Singh chairman film forum Manipur amadi guest of honor ki phapam langdaling sin biriba sir RK Rameswar managing director RK FDBU ahaba baktada ikai khumnabo usari nuluksari loinana ngasigi thoram sida lengbirakliba oja guru sing artist sing crew members sing pulap subsanjaraga ikai khudaba usari ngasigi thoni thoram tawjariba lamlan bira nuksibira hairiba script si aigi isanupi haigadra isanupi haigadra Divya Lakshmi na ibiraga ma masana narrator oiduna popular oina YouTube da laikhaba wari amani hojik matam sigi sanabi oina akhoi film haiba simaktabu youth singna teenager singna apama mayonda khara satpa gum tawbasida mayamna pamnana satharak khungsat ama oina hoji akhoi labdam sida YouTube ta popular oigraba wari kayabu screenplay tawraga film namagi masat amaka kanna satharak basida yaudaba yadabadagi aisu masat asi yaujabani aduga script asi aduki matak yamna wari si yamna phajaba akhoi youth singna like teenager da laiba naharo mayamna yamna pamnagadaba ama oi haidana selection tawjaraga khagat jaraga aina screenplay tawjaraga oi madam RK Nalini na produce tawjaduna film oina utnaba honajabani aina wa ngang basi kaya kanadi ai sang ding ang san ke thawlum mayam satnagadaba laibanina ngani lodi mayam lai adu subsin jaraga handaki film sida aigi pusida satha jarapada film ki khokset
ख्वाइदगी नुंगाइबा आइगी फैमिली दौना लोइनबा आपतन अयाम ओइबा आर्टिस्ट हाइतारे लोइनमक हाइबा याय आइगा यामना पोइनदना या फैमिली अमदौना लोइनबा अदगी आइगी इथक थोंबा ओजा गुरु सिंह इचिलिन नाउ सिंह आइगी इखा थाबा सिंह पुनमक्सी आई याम नुंगाइने हने खाली यामना प्रोग्रेस लेना थबक तबसु ngomgani hene khali thajai adana mayam schedule letnarapda time keep tawbiba matam sana laknaduna thawai yauna konaduna lamlan bira sibira haiba film asi mai pak tabaya de aina thawai yauna konminasi aduga athuba matamda atenba matamda shooting si loisin minaraga miyama mangda lanthok saba aduga loinana masi lamlan bira nungsibira si season ani thona namjagani puthokjagani ada season 2 si season 1 si shooting loiraba matungda ikan kanadana season 2 among chathajagani maduna akoi producer ga akoi khanajabada ningol sako gada nang nanaba season 2 si ningol sako ban nang nanaba release tawsi haidana atumaina lepna jai artist mayam trio member mayam nasu sajapina biu booking jangna thawai yauna konamina dana bai mai pak naba mayam na tonari ba film tre sidagi jang ta dana tawba ngamna naba konamina si hajaraga matang dai besin jaraga Tagachari Ozana director Amoina Lamlan Bira Nungsibira Manipuri Fisa film asida karamna koi artist sing sibu film sida kamaina act hongani habidi ozana loin makhanduna leirabani atenba matamda puthokpa ngamnanaba ngasigi thoni thon masida kurumjabaga loinana ozana yamna nungaiba season ani thokna namaga ningol sakobda song puthokani na thambiramni bakudi masi Manggol ni minasi mathangda warol tongan ba dice member singita minadringida film sida achopa yanglin charoi na pugadaba magi role masa oragasu achopo oragasu mami gi tai bangdu do ugadoriba artist khapta nate group member oina fraternity haizegi samsamna cameraman makeup artist choreographer tongan ba like costume pai ba mama Dahai sing kudi magsi loin mag amaga mateng pang naraga film si atin ba matamda sojan maki mai pakpa film mama oigani hai basi ngasigi isora thoni jabaga loina na mayam ge wakhalda chapchana khanba mami atumang naina hausit ndok sadiba duga ngasigi film masigi achauba masi yaudra di film buthok bai basi so arai be to oidaba producer ngasagi lengyan ya lambadu aina RK Nalini Palhodre Mingche producer RK Nalini duga makeup da artist sing bulai ba sing lemna phazaraba saktam sing tu amuk hena camera tharappa matamda hena phaza thona bagi damakta nasigi film asigi makeup artist Priya Posanbam amadi assistant Sangita Chawapam akoi gi mingsu matang sida panjage mathangda mo film asigi producer gi warol thambira nabagi damakta ming hangachari RK Nalini wa ngangjara roi haina sign namaka ingi dama pipi de adubu puning de di thawni jari madam gi wakhalon de su film ase yamna aten matamda mai pakna puthokpa haibasini ko aduga mathangda mo khoi gi dice member singi Maragtegi guest of honor gi warol thambira nabagi damakta nol una kausinjagi RK Rameshwar managing director RK FD Lengsin Birakse Fosun developers para ini anak ba film
lamlan bira nungsi bira aibasgi yaifa thongi ithomsida farmasigi sibgeski phamang dalengsin biriba thudo hendonai kai punajariba Shri Russell H. Nambu anga yasi political activist han an makda nan pagulin nai kai punaba uche Rina na farmasigi mai tangmal dalengsin biriba thudo hendonai kai punajariba Shri K.S. Kuleshwar Singh, Chairman Film Forum Manipur Pusul Hanga, Pagulin Ikai. Hormasida, Exhibited Iba, Film Sigi, Hawaii Happy Gidoriba, Director, and actor, actress, artist. Rena Manipur Film Fraternity da tongan ba thodang lobiri ba khwai kibik pumnung pusana nu pakalin nai kai kum da bo chari rena ngasi gi thormasida asumba yaiba thongni thormasibu pungning thogat piboina lengbir liba khwai kibik pumnung mak pring namasum electronic media gi Chino, Puno Pusian and Pagalin Naikai from the Belgian. RK Fortune Developers Private Limited. I got company basically construction activity to Seveni. When I took side business that Anna. Manipugi organic product promote Toboina, Omagi Makada Pina. Tonga Tomba, Manipugi, organic products, Okanava, Omaga, Neragat, Tongamba, Mapanda, Manipugi Chahao, Hado to Potasu, Mana of Zagalaxon. Basically, RK Fortune Developers Private Limited say, construction was business time necessary. At the Ihan Hanboina, RK Fortune Developers Private Limited, Manipugi film industry. Kani umba kharadan putol tawza ba pamza bana maram ai hana banner sim khada film si pagi gongna ba yauza ba horpani habasi tumjage film si da Hawaii meli Hawaii happy ba pagi film si director koi Rajel Lesang Them meli film mabu ai ne khanjabada Magi masak ma utkadori basi meli director ni heba wapam sit hagon nazabaga luna film si khare hen phajaba bom da stem da dedicate to win basway na thungjari film si entertainment na apna longne adu apart from the entertainment apna ai mean da film si a way of education naman samaj sanaliba apaba masupataba asuiba masusoidaba pumnama si cinema na theater na tongan ba mawungda tungi khalaiba na hasing masu punai sida laiba humbasi education to na me ona aina nasi film pattern ji lengli ba kwai kibida Manipur si matam mada film gi landa automatic wangba lamdam man se ya na khanjabda mana phobji he tare adu aina hoji ai tongamba lalambe ai assessment da Manipur gi film gi standard se kharma kai mamang de la wangam batri gi kira tang na thair pudunga to pudunga ma wi ado koi gi ningsin biri ba film from gi chairman oi hyang hen na film da kai da koi gi khangbi ra ba masu neina bi ra ba masu nam na expert ra ba ngakani ado Manipur si
Nariba sang guba ke gumba ina kana Meghalaya na kay na film gi way da sum pakat pa Manipur sida katang ai akan to masi infrastructure ko no wi ai aro kay Manipur gi commercially Manipur film gi cinema policy ma su sembi ba legre na su ta je ahen ba Manipur gi film phajaba munda film puthopang da gi hena promote on ba policy Max yang polisi ma tabok to untuk pilih gadi hendan ngai gadi apa sih misalnya Manipur sipil masuping na ini thaja bada yana na kuna pi ngai da kuna na proud da ujagi bada when matau da high school tami ngai da kun thamoi da khausi bada aina if I remember correctly in 1982 we ai Manipur ge apa gi halmo Syam Stramana reaction pi ba ima ge jingthem India gi han ba film Grand Prix Award phangi batu ba film ni yam chautuk se as a Manipuri moina Manipur da poksa ba moina meite moina pina tumba international gi platform da ihana ni jagi film moina Grand Prix Award phangi bangam ba se aro pei matandura aina pe still pei high school tami adu matandura oza amana high bi ibada ya lumai ta ai thamoi da di phau ba Matam tu le tetang na hajar ke, matam tu ina ai matu ai nising badai ni kelas kenal tam tu mare, ella na le tam ma, usah mana, hai matam tu apa itu, segi nenek itu sudah Manipur gi imai macam na, internet gi platform da Grand Prix Award fangi, mana mani view ma pi berapa ngau, masih Manipur ku pikraba lam madagi. Film tu international level tu yo pada jury singna nusi bedegi PB bo oiram gani na oza duna ai hoji bo mung sani wai che ko madan dura na oza nusi beda sibitai so jury singna Manipur ba pa stand bedegi la film tu dan nusi bidana ai ba adu award se PB bo oiram gani na oza duna comment Matam dai ya kan su ma kan du kai no high school kai thalang na hawo kai ai matam class 8 la kai no na tam mu ne ko ang matung ni matumina sum ai sum ka to kana sum ma khara le kan da ai sum ro ka de pai khara graduate ka pa me ka tam ma dai dai ma ma gi them sit gi films matam do za tu na hai ba dai ko tu su le kai films se Grand Prix wase nusi bida pirpra na daga karino film sigi mabun si karino na yung patanda ay muna tok bawa ka mapaw aday na film duda imagine tem mama mana pokpa na taga pokta mama mana masa mana labor relationship arga society gi chanya ba amor pa amagi nuba mana nupi magalay na pala na makanda Sopet pa musuh sopet taba thagwang pa musuh gwang taba ani aduga nupa nupi ki mari le nonga thado besat kiba wana le moba adugu pok taba masa wadaga su nupi itu na magi ba purui bagi masa ne na khang pa matamda masa nang tu yuk lagam mama mo bagi minusi angang tu tapi bagi wari maka pasal nama mita tu na imagi ni tema ba film si adu ubudai na thamui da adu matik nungai phau Aduh, matam tu ina, hasuti man oza tu nanti, hai bi, nungsi bi dan pilih punya na. Aduh, film tu ye kan ini thamu itu power tu se. Ada itu ni nungsi hai ba. The film macam not only the entertainment is a part of the education. Society tu sangat train. Ada gini, mi yang bagai nungsi apa mari. Aduh, man lesson kya kambi bang ngamba. Aduh, makan di Cinema mani ya basi na pausa paglunan ng sakit itu begini bisa cinema asia a way of the education ni ana ay ba lamnan bilang ng sibiliwa ay ba film asia ay binadi kamda pasana ibilo be roba ay biski basi cinematize obada asoba role malubi gitu ba thawai happy gitu di ba pagi film si director pagi Raja Alexander na Manipuri punaida apa education people ngamba film ama oi resunu hai wo hamje thamjraga tension jage punu muka hanna punje
Thagatsari, Houses Case of Honor Ki Waror R.K. Rameshwar, Managing Director RKFT, Sardagi Kwaitaminare. Lamdam amagi sakhutpagi thak kadai phawba leirage haibasi tongan ba art form kaya sigi koina khangba ngamidani magi chanabi wangang sangang yumlai kere khudima se koina manipuri gi film manipuri gi lila drama jagoi gi tongan phung kaya dasu chanabi kaya mabu koina uthopathim kaya ma u phangi mayam dugi marakta visualize oi bedi mami gi taibang seni ikai khumna jari ba lamdam sigi maming leiraba oza razen leisang themdani to oza na su punga makini basi thungan bigani haina chinjan langjari ba RKFT gi maikai digi thaja basi matham jari matham na mo sipkes ki waro bibiran baki damakta mingoina panjara badang sigi formal function sigi Sipkes ki pampamlang de lengsin biriba Sri Aisnam Rusel social activist thangga AC bu wahai kradang puntok pirana bagi damakda nolong na kopsing jari. Nasi yai farabo limit kun mga January 26 kamajung limit sila yai patoni Orang koi RK Fortune production na putokpa Lamlan Bira Oxy Bira Haiba feature film Manipuri feature film sige koi yaipa thoni thoram sida koi tiles legend biriba ikai kumna da matik cha ba koi president gi pamong lam da legend biriba si KS Kuleswar Singh Chairman Film Forum Manipur amusung Projector Mamanda Wang Ambiramba, Agi Yamba, Tamo RK Rameshwar, Managing Director RK Fortune, Amusung, Ashigi, Mamanda Legend Biriba, Ikai Kumna, Matik Charaba, Manipur Feature Film Gi, Fraternity, Amusung, Ashigi, Torum Chibu, Akoi Media Gi, Site Gi, Coverage to Biriba, Print Media, Amusung, Electronic Media Gi, Tinauching. Punna mo ahamada ina ipong mga nagparamjali. Toidong na yan na hai nga ilite ay na film gi matanda hajiktan ako'y nasay mamang na ngang biramba ay gi tamo RK Rameshwar na mention to birame ako'y film se Manipur feature film se atuki matik yan na advance way ba matamamada ako'y pok tringay da ako'y leiramba ako'y black white ki film dasu atuki matik yamna sizinariba ako'y technical gi camera khangde anything ako'y leibusida ako'y atuki matik yamna matik chana ako'y prithvi gi mafam dasu imagi ningthem haibase aina khangjabadade project dasu aisu confirm tawri ne ako'y president gi phamam da lengsen beriba ako'y kaka KS Kuleswar sinda aina khangmada Delhi University da koi film festival matamamada aina 2005-6 da film festival matamada akoi Bollywood ki koi director amana sum mention toropada koi Cannes festival da feature film ama Manipur gi imagi ningthem se Cannes festival da smana screening da ugi habi ki ochima mention torokan ai mundu jam da surprise oi bai ta kari gi naga college matamda ako'y yeng ba film se ako'y na iingay digi sum western gi khangdre aduga ako'y Bollywood ki film adum yeng aga Bollywood ka Hollywood ka influence dum ako'y sadu ju yaw ga Manipur film je kai na ako'y na explore ro yeng mu da hai ta matung da Cannes festival se international gi film festival acho ne khanga ga su ako'y gi Manipuri feature film je adumaina Cannes festival daga thola aga adusu 1990 go one adai go mali if I am not wrong subject to be correction adu 1991 adai da aduna koigi 1991 adai da Cannes festival da akoigi film je screening taugi haibegi poche tawa matanda aduki matik yamna koidu angako phao aduda aina kamain tawraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ खितां खितां सम हंदरपगी मोंग से दुम अखोइजु अदुम आइजु फील तवी करिगिनो हारगा हुजुजिक ओइरेबा अखोइगी कॉन्फ्लिक्ट मतमदसु अइना ताबदा आर्टिस्ट सिंगी अदुकी मतिक यामना खुदोंग जादबा स्ट्रगल तोबा लाइफ मैम अमसु इन ताजे सीजे करिगिनो हारगांदा प्रॉपर्ली अखोइगी मणिपुर फिल्म इंडस्ट्री की ओइबा अखोइगी पॉलिसी प्लान गुममा लेतबगी रायबसे आइगी वखंड अदुमाइना खंजे अदुना यारगदी अखोइगी फिल्म फोरम की चेयरमैन की खुथांगदा अखोइगी लेबा मणिपुर फिल्म अखोइगी इंडस्ट्री की ओइबा पॉलिसी प्लान गुममा यात्रगदी अखोइ आर्टिस्ट सिंजे चौखटपसु ngमोय अदु मथक्ता अखोइगी फिल्म की कई पुथोइगिसे तप तपना सुम अखोइ माराइ चथरगदरा हाइबसिमगा आई थमजगे अदु ngasiगी लेबा ngasai mangda lingsen beriba अखोइगी डायरेक्टर ना थमिगिबदा lamlan bira abat nungsi bira haiba film asi teenage to basis to roga teenager sing teenage ki oiba wari ne na admaina ju thambi adu sigi film sina akoi gi message ko mama akoi gi teenager lai sing natraga society da akoi gi message ko mama admaina soidana ju film sina pigani haiba gi thajabu ju ai khanjai aduga ngasigi producer oiba itaima RK Nanini जो आइना थागत को फोंगलुक जरी करी की नोहागा हुजुजिक लेबा कॉन्फ्लिक्ट सिदा अखोइगी मणिपुर की फीचर फिल्म से योखट प मता कावे अदना योखट नबगी नमक्ता इतै मनस माइना अखोइगी प्रोड्यूस तौरगा फिल्म से पुथोकनी ना खनबी बसे अदुकी मतिक यामना अखोइगी थागत को फोंगलुक जरी अदु आई ngasiगी yakwa thongni ni begi thorom sida film की fraternity अमसुंग ngasiगी director story writer अमसुंग screenplay डायरेक्शन श्री राजेन लाइसांग थेंगसु नसाई फिल्म की सोल हाइबसे होइगी स्क्रिप्ट राइटर का डायरेक्टर खुद लेबनिना ngasiगी फिल्म असी नाम मतमदा असोयंगाम यावदनवा अमसुंग इसोय मफमदा थौजानबिनवा आई सोदसु खोइरमगा आई स्पाइडर टेंटन लोसनगरे थैंक यू सर हौजे कोई Chief guest ki warol Sri Haisnam Russell social activist tangde asidagi koi taminakre wangakri singna palmirabada koigi lamlan bira nungsipira tin esa maruena khalagliba naha singi oina legido male hedi thambi edu isorna taibang mapunai koi kuding makta chakchu dharma anem awang laira anang kanamta khaidana अमरता ओइना चटमानब गिफ्ट अमखक पिबिरे करम बुकुंदोल नो हाइबदा नुंसिबा जेने अदबा हारिबा नुंसिबसी इना खुंबा खक्ता किदा लैगदरा नहा ओइबा सिंग खक्ता लैगदरा हाइरगदे नसि मांगदा लेंसिन बिरिबा मेश्योर इनफ ओइरे ना कोइना फफम लांदा यामना सिंग लेमदा फंबिरिबा सिंगसु इंखलप्पा मतम मथोर कारपा मतम हाइबसे कनासु कालगा लागते अदनु फिल्म से येमो मतमदा सोइदन के अदो मदों के हर ग्रो पुंसी की सेना सोइदन हाइगत कनी है बसमा थमजगे फिल्म सिगी तोमान बा आर्टिस्ट के आन एक दवदबा डायरेक्टर ने डायरेक्शन पी के दौरिबा मसिदा कोई नहीं फिल्म रिलीज तो उगदौरी बसे मम्मी ताइबंदुदा एक दौरिबा रोल सिंगदुनी आर्टिस्ट सिंगदुनी अदबो आइना ममांग सु खदक्तम पंजाकी राइना खंजै फ्रेटर्निटी फिल्म से behind that scene cameraman दुगा कोई costume पारो मयाम मले दुगी मरकता पंजा होड्रिबा fraternity खरदम अबु पंजगे फिल्म से costume दा बिशोरजेट
Music Nanauk Sagwarma, Cinematography Ibokcha Irong, Assistant Director Yaibi Oinam, Assistant Cameraman Amarjit Tauremba, Loksamba, Amarjit Loksamba, Assistant Cameraman de Lazare, Aibasing Sinabo, Pumsi, Mapumpa, Putopada, Achomating Pambigatoriba, Adumlaba, Fraternity ni. Purnamapu Tarajari, Adugamu, formal function asigi, President ki Pampamlang the Lengsin Biriba, Mingoina Hangacharabada, Sri K.I.S. Kuleshwar Singh, Chairman, Platform Manipur Dagi, President ki Warul, Ketutam Thabirana Bagidamata, Lengsin Biranaba, Hangachare, Lengsin Birasisa. Kasi Januari di tahun pemula mengajung kita sudah kami tuan pangku tiba menipuri pisau film Lamnan Bira Mungsi Bira kayak segi karena sudah menjadi juga artis yang penuh kayak penuh seri lainnya nanti sudah yang sendiri bah sikit sudah yang sendiri seri National social activist hang yasibu tuikai kuno usari menena memang dalam sumberumba jeso owner birumba ake rameso managing director RKFD company sibu ina kai kuno usari masih si di beberapa hang laba sina bayang si cakning bahasa dosen laga pau birumba ni ai isa semua itu na dan karena apa karena kami hamdaga, karena di hana mamang di pencan singgah sahaya film rilis dah jauh di apa ini jadi kami kawan sudah jauh mehena baru mehena hamdaga ni berhenti kayak ini hanya dah Manipuri bisa film nama pesta apa ini sama saja sudah setnya riba apa ini orang set apa ini culture apa ini identity set nasi yokat apa nama sida film dah bagi pam dah dialog sing pam dah sing pam dah dress sing yang selesai nasi jauh dan apa kena filter dah orang apa wah kena bagi tanda mak pang bagi murid sida yang menjadi ketemu orang sida itu nak kena tujuan don set nadu yang ini lonjan jauh dah apa culture dah mina yang objection to boy dah apa yang identity dah mina yang masih ngomong tadi yang klaim to apa tu pun selesai yang pun dah apa kena ubah apa ni macam ni enggak untuk hanya memang desu bagi director mobil berarti saya warisan tu film kemudian yang mai pakna jadi rilis tu tu yang lain apa ni apa ni lain tu namanya flow yang nak tahu yang bagi bagi baik yang homemade sebenarnya apa bagi namanya perlu dibayar kita pemula wali kisah film ni dapat screening goy yang nak kan tahu ni jadi yang bayar ni kita suka ada topik mana anak uji Lamnan Bira Mungsi Bira 5% masih audio di YouTube dah lagi bawah sih apa nak tang sebenarnya nak bayar sih kita kesok orang nak habis apa Manipuri film sih ada video yang cepat min pam dah tak begitu anak pun tu sih masih kita sama kau jalan pada asum mana jadi masih Manipuri film yang dah sih power film ki karakter sih mana permainan mana kau jalan pada apa ni sinju sahaja sinju mayan how betul sinju mayan apa itu gambar yang mahal ngani ngatai dengan apa sinju sudah sih how sinju mayan je wayang sah dari sinju how dia itu na apa ni film si siapa kanda masa yang kerana tengah itu masa yang hero hailoma magi villain bad sah hai ke dah cuma lagi supporting hero supporting heroine magi mama papa guardian koi mana lagi dah buat macam suhan bangsa. Karena saya putus pada wali sudah konsentrasi tahu orang semua
wari da jiji senghan raga film dali music background score sangi adagi awa bagi ngai bagi harau bagi support tawa music sing background score hai aduna maduna taba sumnagi hero ke heroine ga harau tayang isai sak pappa film dali sangi masan namoy madu mo yaw taba wari bai nda sum senghan ba aduga entertaining ni potsi walak pa abok singda moi mindset ta pri way ta ba wari besum sanghan raga atok pa masa maring maya masan maya si yaw ta duna film se masi luar kan di yeng da matu ti interest ta ni par natana te gina di mahok tanging da haita kana gumana film se isai padaba taning bagi yeng bagi kana gumana heroine padaba yeng bagi kana gumana hero padaba yeng bagi kana gumana villain sai ba sing bagi ma acting sati mong bu yeng bagi akat makan ni atu umay ang macam tu suhan besangi ana lai ba description audio ki YouTube ta sangkut ki ba koi mana apa script sedang makan kerele apa na lari koi na pa bagi script ani subada apa ini kabar membagai kemudian picture na sum pa bagi ma adigi drama gumba cinema gumba lila bagi script makan lama ada cinema di script cinema baik ini na yang sakit ni barang di mana audio ke visual ke pun set penina bangun dan yang efektif koi ba ayen mamita brain dan efektif koi ba adu matuk sak tanggan ba yang na loksen ba yang na tu ba hai tai na koi na lari koi na pa ba matam dadi bangun da wahi wata do slang koi ba na kara semi koi ba wahi wata yaw matam da matam da pa ni kai kai ti film na to pa kan dadi audio su picture su loi yeng ga do ni na ngang wahi wata da londa pu da tu da phada da ba ko yi da set na da wahi wata hai yaw ba ngo to se film dadi ma do sem do pata sumai na ko da mon picture bai wa ni audio ina language script ki film script ko follow pa kan da ko tu ki transcript to pa kan da film mana ba film script ina screenplay ko ko se ya tangai phate ina screenplay to pa kan da thagi ana YouTube ki wari tu yaw ta ba pot su para kona creative ko mo da option da sa mo ni se yaw mo ani ki da yaw be yaw da be yaw de ta la ko da film da di pa sa background score do mai mo hi tu da mo ma ha pa ngani film ki thim da di to pa ma ha pa tai sumai na ko na film ki medium da ol pa kan da jana ba sembi ba masiam daga oi director sisu ano bunate mas sakarmam tambi ba aduga production puto mini so na pajagane khali simma film da akoi monotonous oi beteki manipuri film se yengning nakta ba adigi age group khai person su aman angang na hang hatta na sahi ko nga ba bi makha da leiba angang sing na da yengning ba mokoi na ngang na ba wa tu da ba taning ba ahan na sahi 35 ke 45 ke mathak leiba up to 70 80 bhauna yengning ta ba se magi language sida akoi gi thaining matam da set da ba lon maya ma sum payau bi oksel ba adagi ahalaman phamba kanda pungna ta ba ya da ba moi da di yang ngai ja ba language oksel ba sina akoi thai na di simai ma se hol da mu ma gi family ko na tu masa pun dah lagi yang ni nama tu hujik itu tuan sekarang yang ni orang ni mana tahu ni acting mana ngangi berluan macam saya itanda pun mengatakan nak kerap apa ai nak tak ai nupi ai nak tak pakang apa isan nupa nak tak isan nupi pun maga pun ni yang ni nama kan dah hanggoi buku pun language ni jauh pasal mesin asal film sudah apa ini sum habuk si ketar apa hai tak aduna film tu tu pun macam dah yes group naik dana yang bayar apa sing ta bayar apa dialog sing pun ta bayar apa dialog sing itu view hai dana thang ini aduga film pelaki ini siapa terbesiti semua siapa tahu siapa ini manipuri fisik film se kan mana film polisi ke siam dalam kota desi ke industrialization tahu dalam laptop pun tahu se tahu di segi tara mengakun ni mawang tinggi masih
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 1998ꯗ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯕꯁꯤ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯊꯣꯛꯀꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯆꯤꯊꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ MLA ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯥꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯒꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ CM ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯋꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯥꯗ ꯃꯦꯗꯜ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯔꯦ ꯇꯥꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯅꯥ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯐꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯜꯇꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯁꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯔꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯂꯝꯂꯥꯟꯕꯤꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯐꯤꯂꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thagattari sir, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ KH ꯀꯣꯂꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯀꯌꯥꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯄꯤꯛꯂꯕꯁꯨ मालेमगी मालेमसिद अचौब फिदा अमा कनबा ngamba अदोमलबा स्टेट अमने अदुबु आर्टिस्ट खुदिमकी वाखलदा हंगलिबा यामना चावबा अ बिग क्वेश्चन हाइरगदी असai president na thambikhiba sanarui amagi di magi job faw piri aduga artist singi di sutagi lengyana ma numitu de pi ba honor case award khara loisen khrani अदुमक लेखोई पैंडेमिक सिंदा डॉक्यूमेंटिक सेथिंग फंगबसे लेमे नमदगी आर्टिस्ट ने हेलंगदरा हाइना खंजे मसिगी इरमदम सिबु अचौबा आर्ट एंड कल्चर दा आर्ट फॉर्म अमदा वांगना थांगदिबा अचौबा फिदा मकन्नबो होनबदा इसा इसा दा यावरिबा टैलेंट क्या मु पुथोक्तुना मफम कन्नबो होनरिबा आर्टिस्ट सिंगी करी तौबिबा यागे हाइबसमदी लेंगांगना खनबिरपो ओइसनो खल्लीबदु चिनगा खुदका मानबगुम थुनमक अखोइना थबक तो ओंथोपिरलगा लमदमसिदा लैरिबा संगाइरबा आर्टिस्ट कयागी तोंगान तोंगान फिदा मा समाजदा हेना हिंबगी पुंसि महिंदा मायाना मचकपा ngamnanaba adumlaba फिदा अदु पिनबिबो ओइसन होइबा वफमसिमा मु थमजगे अदुगा अखोइना बोर्ड ऑफ थिंग्स थोरम लोइसिलकले चाकसु ngaidunai khoibu leire mamangda thamjakibdo deva karma adukki mati kumba matam sida thawam suba yawbi daba yade haidana khoina haijarubada harau harau adum adum gi asinba matam kayama kaitopiraklaga thawam sibu hawbudagina loyo phawba lengbirakliba khodingmakpu ngasi
RKFT production के मायके देगी हन्ना थागत पा फोंदोक्सरी अदुगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तोंगान मीडिया हाउस की कवरेज तौबी की बसिंग थौरमची डाइस मेंबर ओइने लेंसिन बिरिबा मियोइसिंग दुगा इनवाइटिस खुदिमापो तेलपना हाइतारे को अमुका हन्ना थागत पा फोंदोक्से थैंक यू ऑल दुगा प्रेसिडेंट के याबा लोइजन लांजरगा थौरमसी मतांग सिदा टेंशन जरे लोइसिन जरे हाइना लाउथोक्सेबा लोइनाना अदोम की तब तक चिंजरी बसार ले नसी हाउरबसु हाउत्रबसु हरा हराई पैसा में नसी है वो वफम तुमा RKFT प्रोडक्शन के मार्केट की नौलुक न थमजरे थैंक यू